Andi mateka FC Barcelona ikaimaze kuyakora bari kumwe n'umuhanzi Travis Scott bacuruje miliyoni 1.5 y'amayero mu isaha imwe gusa bacuruza imyambaro izakoreshwa ku mukino wa El Clasico utegejwe kuba ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa Gicurasi. Ibi ngiye bikaba bimaze kuba mu isaha imwe gusa ubwo Travis Scott yashyiraga imyambaro hanze izakoreshwa yanditseho izina rya Leboye Curtis Jack. Iyi ni yatangiye ibikorwa byo mu mwaka wa 2019. Uyu mugabo rero usanzwe ukomeye cyane mu muziki wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari we biciye amasezerano Barcelona ifitanye na Spotify, akaba ari uzamurikirwa ibikorwa bye ni equipe ku mukino wa El Clasico kuko umwambaro Barcelona izaserukana uzaba wanditseho izina rya Leboye rya Curtis Jack. Rero uyu mwambaro ushyizwe ku isoko abantu batangira kugura nk'abagura amasuka cyane ko mu isaha imwe gusa imyambaro yari iriho rino zina rya Curtis Jack igera ku myambaro 22 inasinyweho n'abakinnyi ikipe FC Barcelona. Umwe waguraga amayero 299 naho indi myambaro yasinyweho n'uyu muhanzi ndetse irineho n'izina ry'iyi Leboye ikaba yagurishwaga amayero 399 yose. Baciye agahigo ko bacuruje imyambaro myinshi mu gihe gito kandi gacuruzwa amafaranga menshi cyane hamwe n'uyu muhanzi Travis Scott n'ikipe FC Barcelona. Agafaranga kagenda kaboneka gake deal ya Spotify ndimo ndayemera cyane.